Assalomualaikum. Assalomualaikum. Hacım, assalomualaikum. Qanday yaxshimi? Ajaka. Havo qanday yaxshimi? Assalomualaikum. Ajaka qanday yaxshimi? Assalomualaikum. Qanday yaxshimi? Assalomualaikum. Qanday yaxshimi? Assalomualaikum. Qanday yaxshimi? Assalomualaikum. Assalomualaikum. Qanday yaxshimi? Assalomualaikum. 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 Qanday yaxshimi? Assalomualaikum. Qanday yaxshimi? Demdingizlarmi? Welcome Kyrgyzstan. Rahmat kızım. Dear Mr. Janishbekov, thanks for making this a beautiful and comfortable road. Thank you. Thank you. Дальше может ты хорош. Вместе с городом моим буду вечно молодым. Rahmatcan, rahmat. Ay zahmet, azamat kızım, bu oldu. Altın kızım, rahmat. Поздоровайтесь, дети. Altın kızlarım. Altın kızlarım. Assalamualaikum. Altın Beni oğlum. bizden uçtan Koy sana. Kanday jaspa. Gelin, acaba kana meyam. Bismillahirrahmanirrahim. Kana, karma. Karmağınızlar. Acaba. Ceke, gel. Sen de kaççı. Ben kündeli açıyordum. Karma. Ben kündeli açıyordum. Kana. Ben ortada oturam. Kana. Gel. Geliniz araba. Kana bismillahirrahmanirrahim. Mağjoltay olsun. Acı oluruz. Kırkın acık. Da. Buna ki. Kana bismillah. Buna ki. Buna yemi jol qo'shadi da. Ya. Trotuar menen kengir bu. Hava. Bir yol bolçu da. Bir yol bolçu esingde. Adamдағы başladan şöyle Жашоочулар арызданып жүрмүнер, тротуар жок депчи. Hava. Ең негізгісі бұл жерде мода ирригация жоқ болсағы сел келгенде мол жерде 17 үйді сел басат болды. Hava. Ең негізі ошол көйгөй шешілді. Hava. Есіңізде ел менен жолугушууда ушул суу берилген. Bu жерде өтө көп расход болды. Мына подпорностан коюлуп чыкты, а? Эми Кудай кааласа, эмики жылы эрте жазда либо быйыл кеч күздө полный бактар тегебиз да. 5 январдан баштап Кудай кааласа бул жерге мына линия бар. Бул жерге чынар терек болбойт. Павлония болбойт. Бул жерге жанагынан алып келебиз. Акацияны алып келебиз. Болду. Акация как раз биздин эмеге как раз жакшы экен да. Климаткачы. Бул жерде аябай кичинекей жол болчу. Ошол бул жерде жашоочулар аябай көп кайрылып, жол жок болчу, тротуар жок болчу. Анан такай бул жерден лоток жок болчу да, ирригациячы. Бияктан үстү жактан түшкөн сел такай мобилерди алчу. Ошого бул жерде полный бир жак капталын подпорныйсына коюп тегиздеп чыктык. Узуну 1 километр 50 метр. Турасы 12-14 метр. Каржы булагы бул өзүнүн жергиликтүү бюджеттен каржыланды. Кудай кааласа мына сону алып калды. Мына эмеси зеленый зонасы дагы бар нар жагында. Эми азыр эккен убакыт эмес да, Кудай кааласа эмки жылы эрте жазда полностью бактарын тегип сонун кылып озеленениясын карайбыз. Анан бул жерде аябай могу жер жок болчу мына. Бул жер мындай обрыв болчу. Мынаке. Могу жер мына обрыв болчу. Мына подпорностьна коюлду. Кудай кааласа мына арыктар коюлду, ирригациясы. Эртегенде ограждение коюлат. Ушул Ош, Ордолу Ош шаарынын 3000 жылдык эмеси бар. Абдан атактуу, бүткүл дүйнөгө таанымал Ош шаарыбыз мына көркүнө келип, Молдонияз көчөсү мынантип жаркыраган бир эң сонун асфальт болуп, жолдору жаркырап, мына мэрибиз ушул бардык эмелерди ушундай кылып Ошту гүлдөтүп аракет кылып атканыга Алла жардам берсин, оңот берсин, эли журтубузга тынччылык берип, аман болойлу, ынтымак болуп ушул оңдолгон жерлерди дайым өзү жакшы абалында сактап, жана да мындан ары гүлдөрдү гүлдөтүп, эли журтубуз менен жакшылыкты көрө берели. Бардыгыңыздарга ийгилик,
Sizin komandаңыз иштеп жүрген мына жардамчыларыңызга дагы омак барыңыздар ынтымакта болуп, жакшылыктар көрө берели. Асманыбыз тынч болсун, тынчтык болсун, аманчылык болсун. Amin. Allahu Ekber. Acım. Amin. Rabbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azabannar. Mınaki açılıp atkan yolunuzu Kudayım kutlu kılsın. Akjol toy jollardan bolsun. Şu şarыбыз önü ösörsün. Şarыбыз güldөгөн эң алдыңкы шаарлардан болушту Кудайым өзү насип кылсын. Ушунун башында турган мэрибиз, жалпы жетекчилер, сиздин коллективиңиз бардыгыңыздара Кудайым ишиңиздерге ийгилик берсин. Шаарыбызда тынчтык, амандык, бөдө кырсыктан Аллахым өз аманат салсын. Allahu Ekber. Acım. Şer Mamatович, birinchi ma'lumot kelganingizga rahmat. Kollektiv bilan birgalikda, komanda bilan ishinglar desonlik bo'lsin, birinchi navbatda. Amin. Men hali eski jitil qatorida bu mahallada 70 yildan beri men yashab yuribman. Yoshimiz ham 80 ga borib qoldi, yaqin qoldi. Birinchi navbatda bu ko'chani oldingi ahvolini siz ham dag'i ko'rdingiz. Undan oldin ham juda o'ta xarob edi. Ko'chani shunday kunga olib kelishga bu siz bilan sizni komandangiz kerak bo'lsa bize prezidentimiz Tamchibek Tashiy birgalikda shunaqa bir ishlarni yangi programmalarni ishni boshlagan. Sizlarga ig'lik bergan bo'lsin. Amin. Yaxshilikda shunday bir to'ylarda, shunday bir bayramlarda ko'rishib yurishga nasib bo'lsin. Amin. Allahu Ekber. Endi mahalla nomidan sizga kichkinagina Baldı. Belek Baldı. koyganmiz. Baldı jaka. Baldı. Baldı. Rahmat. shuni o'ta atlishdim. Burada Boshingiz omon bo'lsin. Ko'p yil shunday yaxshi ishlarda qilib ko'rishga nasib bo'lsin. baldı jaka. Şunu kiyip jürem. Jak son kalpa ekan. Köçelerimiz jarqıraqta qınaqay болып қалды. Олдан yazğanı, nipire olup, modan yazğanı bilan sizге çoң-çoң игіліктер Алла Тағалам сізді қолдаған болсын. Allah'ın kanafında жүріңіз, семьяңыз менен, бала чакаңыз менен, Çoğun rahmat. өзіңіздің президент менен Ташиев бардығына денсаулық, қылған іштеріне өте разыбыз. Алла барыңыздардан разы. Rahmat. Salamat Peceke. Kandaysınız? Hey. Hey, azamat, azamat. Рахмат чоң сизге. Аябай ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул жакты биз өзү 25 жылдан бери өзүбүздүн үйүмдө мектеп калган менен биз 20 жылдан бери уборка алып жүргөнбүз. Сиз ошону аябай менен куттуктайсыз. Rahmat. Бизге мусор таштап кете берет эле, биз всегда тазалап жүрөт элек. O yer son boldu. Son болуп калды. Bardak musur bolчу. Всегда кетет эле мусор таштап кете берет. Анан кечке биз тазалайт элек. Allah. Рахмат чоң. O жерде тетигинде перила коебуз. Перила коюп эме. Жеке. Облисовка mesela карап коебуз. Жолду ачтыңарбы? Аз ачасыңарбы? Uzak karayız karayız.